a CRISHAUL. I'm going to do my clothing haul, and itong mga damit na ito ay binigay. These brands are quality like Zara, Mango, Roxy, Regatta, and more. Every year, I always give away my clothing and minsan mga shoes din and bags to my BISPRINS. BISPRINS sa mga gustong gamitin yung mga gamit. I assure you na these clothing naman are good to use. First time na magposing-posing, diba? First time ko magposing, and let's see kung ano man. This white shirt na may puppy print dito sa harap. Cute na! Ito naman ay plain Zara jeans, size 2, walang torn, and good quality. Next, itong Regatta white t-shirt. Cute na! Ito naman ay mango jeans ko na color black pero may faded siya. Ganun yung design niya. Number 5, sleeveless na stripes. Regatta. From Zara, torn siya, and then maikli din siya, hindi siya mahaba. Uupo ako para makita niyo kung gaano kaikli. May American Eagle jeans. Ito naman ay mango slacks or khaki pants. Tela siya. Zara jeans na faded blue, but hindi siya torn. Regatta blue shirt. Zara khaki pants. Zara black jeans. Hollister jeans. Hollister torn jeans. May black mischievous jacket from America din. Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Nice one! DC na jacket. Leather jacket na galing sa States. And hanggang ngayon, hindi pa rin sira. Galing. Roxy jacket. My Cherokee brown jacket na galing din sa States. Binili ko before. May jacket na pang malimig. Pwede mag long sleeve sa loob or pwede din shirt pag kaya din pag malamig. White regatta shirt. Blue regatta skirt. Charles & Keith light pink heels, size 8. Zara nude stilettos, size 8. There will be 5 winners. Each winner will win 5 items and depende sa pagbunot. Paano sumali? Go! Subscribe to my YouTube channel, share this video on your Facebook, and make sure naka-public para makita ko.
use hashtag GarageIndaiCrisha. Comment below why you want to win and please include your Facebook name. I-announce ko yung winners this coming December 20 sa Facebook page ko, live, 8 p.m. Okay? See you, BISPRINS! Salamat kayo! Good luck! Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get all notifications. Go to options, choose all. Okay? Salamat kaayo!